Hai kawan-kawan. Hari ini kita ada buat satu kereta W222 Mercedes. Okay, upgrade Android system. Mari saya tunjuk macam mana rupa dia lepas upgrade. Okay, ini kita upgrade full screen. Okay, full set tukar. Okay, mari kita tengok apa yang ada dalam dia. So lepas upgrade ini Android system. So YouTube, Play Store, Waze, biasa punya apps semua ada. Lepas tu kalau nak upgrade lagi banyak, boleh masuk Play Store. Ok, lagi original sini dia ada buttonnya. So lepas upgrade dia jadi sini touchscreen saja. So macam mana pula original punya sistem? So original punya sistem masih maintain. Okay, masih boleh pakai. Lagi dia punya original 360 kamera jalan juga. Masih jalan originalnya camera system. Okay, lagi kita ada upgrade steering model baru. Okay, button semua boleh pakai. Okay, button semua boleh pakai. Volume semua boleh pakai. Lagi mau bagi dia nampak lagi style, kita upgrade juga. Okay, filter yang rotate. Okay, lagi event light. Tukar yang model baru. Bagi kereta nampak lagi berkaya. Okey kawan, kalau anda pakai kereta W222 macam ini nak upgrade, okey, boleh datang jumpa kami Drex.